وقي قريت قل كومنتير يكفي دي كومنتير اكيني امر جازم سعيده كيف الشمه. الا تعرض لا فوتو قرش مش طوح لنا فوتو بروفي ما تحشمش على عرضك، ما تحشمش على عرضك. يعني tu mets la photo de profil اقشيشه مشطوح وتهضر ديال الهضور. امرغازن امرغازن ça veut dire une كلمه يرغازن. Je ne crois pas, non. Si c'est ça, hein, parce que tu sais, je comprends pas totalement. Mais non, je ne pense pas. Je ne calcule personne. Je ne calcule aucun ergaz sur la surface de la Terre. Contrairement, peut-être, aux personnes, aux femmes que tu fréquentes. C'est pas mon cas. Un homme, il m'a rien apporté dans ma vie. Yaya, ils m'ont rien apporté. Sérieux, hein. Vive les femmes capables.